Lakhain ko rap video pani constituency kapalo athak arnam lang pialong phirangke tum kahuritam. Athak arnam lang pialong ke doprong arada tum kisung ko andolo lapen ko anak joy dolo. Inkoira trop constituency dolo lasomsi along tim setami EM MSC keman dolo lasomsi lakhain ko rap video pani constituency along setami local MSC Sorbon Telenga dolo. Laselang le methang constituency apan ko an kacelang dolo. Lasi lapang sopo thak pini phirangke tum humridam. Ka humridam pen ke thek damlong pulote. Athak arnam lang pi arada tu kimisan atowar cilenglong de lapen kimisan kijun alang awe langroy langjan alang si junbom lapen de election aprang karbiang autonomous council local MSC Sorbon Telenga kacit cakalam ke non antap pleng uni pusi hadagarata tum ningje mate papleng pleder lu pusala dagarata tum ningje pon pinpul pon me MOS mate memorandum of settlement ahot kacit tokpon atangka pen kikimpon RCC dolong non puanta patang pipedet ajok tim karbiang long atum han setame puthot athak arnam langpi alangroy along RCC dolong kipakim thujia phan setame hadagara tum phirangkyang no chuning ripon badu tangni nangli tum kiwang kedam la pason ekdom towar ke heno la puson kachitong ekdom ka siksa la son thep pi ka son chitong ma siksa no laki da nonda da ale tira do jo la so kiso ko gonta siksa pilo kalang de kiso emergency pote di towar kadig japan dufi an kidam kirang la tini talapul tangni nangli tum kijun na ke la bangso aroy alang nangli tum kijun iklama lapulo chosoni pola katibo pola lapu dong lang so lang tani ahutani jun betitile he tangti nangli tum la dak e local MEC la puson dak lam na khumri soper thena khumri la son bang ma ki humri ke dolo kachicha kela lang ta pait pen nang tipo pata dolo rang pata dule he tala so kachicha kela pusi aminkan lang ta pardi ditilo election holo pote bang po la election parlo pote majok ta bang te la son towar bin ni sitami nang chichak lama chichak lu towar ta kachicha ong lo la election po pote la so towar ge pinang nang chichak lo ala aleng thipin ki bang sta he tala pardi de la Wang gorapen berita pang dapon Lawrence Lekte, News 24, Karbiang Lo.